Dobar vam dan, dragi naši, i dobrodošli u Zagreb. Mi se nalazimo ispred zgrade Večernjeg lista. Naravno, ovdje smo se danas okupili radi Croatian Sensationa. S nama je i voditelj promocija Večernjaka, to je Silvije Šimec. Pa evo, dobar ti dan, Silvije. Evo, Silvija će nam reći par rečenica vezano za Croatian Sensation. Dobar dan vama, tebi, i pozdrav prvo svim našim čitateljima u dijaspori, a onda i svim gledateljima ovog priloga. Večernji list je prepoznao važnost ovog projekta, to je, kao što ste sama rekli, Croatian Sensation, pa tako smo odlučili se priključiti i vama, našem najvećem projektu, glazbenom showu u dijaspori. Evo, ovim putem pozivam i sve pjevače i pjevačice koji se još nisu prijavili da to mogu učiniti na web stranici www.croatiansensation.com. Prijavite se, sudjelujte, natječite se i mi navijamo se za vas. Croatian Sensation, pozdrav svima u dijaspori iz Zagreba. Evo, Lana će vam reći par rečenica o Croatian Sensationu. Izvoliš, Lana? Mlada, svake godine sve starije, prošle godine smo isto ovo snimali. Pa drago mi je što sam dio ovog showa, čula sam da vlada generalna euforija, da se svi živi prijavljuju. Osim toga što sam počasna članica žirija, još mi je draže što ćemo se družiti kroz moj live koncert u dva grada. Jedan je Minhen 19.10. i Stuttgart 10.11. Oni koji žele naravno sudjelovati, neka se prijave. Oni koji ne žele sudjelovati i prijaviti se da budu na pozornici, neka budu u publici, jer mi obećajemo super provod i super zabavu. Nadam se da ćete doći. Ja bih se još samo zahvalila našim medijskim pokroviteljima, to su community portal www.vidimose.net, Večernji liste, RS, marketing i dizajn. Ćao! Croatian Sensation, pozdrav svima u dijaspori iz Zagreba. Vidimo se! Evo ga, video smo pogledali, stvarno vam izgleda zabavno, a i ono što je zanimljivo, i to si već prije spomenuo, da zapravo ti sam radiš i ovakve videe i još neke promo materijale. Točno to. Ja radim kao grafičar, radim za klubove, flajere, letke, radim za manekene, radim ove set karte, radim čak i produkciju snimanja slika za jednu set kartu. Znači sve što se tiče oko marketinga, strategije, grafika, sve to pokrivam. A imam i, tada sam bio, dok sam živio u Hrvatskoj, duže vrijeme sam prijavio firmu, tako da imam i tu marketinšku firmu koja nudi te usluge pa do printa. Zanimljiv je bio onaj fotoshooting u klubu koji ste imali. I to ste zanimljivo zapravo si organizirao zato što je party bio u tijeku. Točno to. Kada se shooting Točno to. To je bio znam jednog, on je danas fotograf, u stvari fototim su cijeli, to u Njemačkoj više nemaš ti samostalnog fotografa, nego to je uvijek tim. To znači da u jednom takvom timu je stylist, fotograf, menadžer, koordinator, to znači više ljudi ide. I on je prije radio s menom kao maneken, od tuda se i znamo, i onda mi je bila jedna interesantna priča da bi ja htio prezentirati kako nastane jedna set karta jednog manekena. I onda je to bio tokom eventa moga je bilo snimanje uživo. I tu smo onda napravili taj jedan videoklip koji to prikazuje. Znači, od početka izabira garderobe, styling, šminkanje, znači kompletno sve do proizvoda. Znači kako kasnije... Da. I kakve su bile reakcije ljudi koji su na partiju bili? Super, to im je super bilo zanimljivo, tako nešto da vide kako to izgleda od početka do kraja. Vrlo interesantno im je to bilo. Dosta zanimljiva priča. Da. I to ćete isto imati prilike pogledati. A što se još tiče Croatia Sensationa, to je meni, moram priznati, jako zanimljiva tema. Gdje ste sada? Polufinali su prošli, tek slijede finali. Kakva je priča? Ovako, polufinale u Minhenu je prošao, polufinale u Stuttgartu je prošao, znači u svakom gradu je bilo 3 pobjednika. Jedino u Stuttgartu smo morali 4 uzeti jer jednostavno nismo mogli odlučiti Znači, toliko dobri su kandidati. Imamo među kandidatima stvarno vrhunski. Ni sami nismo očekivali da su toliko kvalitetni.
Imamo, na primjer, jednog dečka koji je među prvih 10 bio u X-faktoru, u njemačkom X-faktoru. I oprosti što te prekidam, samo da isto spomenemo, između ostalog i ti si u žiriju, i Lana Jurčević i gospodin Romanovac to s vama. Da, ajmo ovako objasniti kratko kako to funkcionira. Znači, polufinale izgleda ovako. Bude program, znači svaki od tih pjevača otpjeva jednu pjesmu na engleskom, jednom na hrvatskom, onda ja dajem ocjenu, daje Romano ocjenu i Lana Jurčević koja ima nakon programa svoj nastup. I jednu ocjenu daje, notu daje publika. Publika na način da imamo jedan, ne znam sad kako se to zove, oni ko najglasnije, znači ono... Ko dobije najglasniji pljesak. Točno, najglasniji pljesak i to se imamo neku aparaturu, to Romano ima. Ja ne znam baš to, di se to može onda mjeriti. Tako funkcionira izabir i ko će onda na kraju biti pobjednik. I zaista su, kažeš, kvalitetni kandidati. Stvarno, baš taj jedan dečko i ples i pošto ja radim staging, koreografije i te neke stvari, tako da glas, falset pjeva, znači sve je na mjestu. Pa to isto, evo sad kad si spomenuo, nešto sam ja bila čitala da ste u prijavama napisali kako je zapravo dosta bitna scenografija i nekakav nastup scenski. Točno to. Ja dolazim, znači, iz te branže. Ne sad samo plesanje, repanje, nego, u stvari, ne samo pjevanje ili repanje, nego program. Kad mi napravimo taj proizvod, mora imati sat vremena entertainmenta. Znači, ne smije biti da sad pjevač gore na stage-u i samo maše s rukom i viče ja vas volim, da li vi volite mene i te neke stvari. To mora biti od 45 minuta do sat vremena show. Znači, čisti show. Sad je to malo glupo rečeno, uzor nekog toga, ne znam, ako je neko imao priliku pogleda koncert od Ashera, znači, to je čisti kino. To izađeš van, kažeš gle, boli glava. To je taj pravac koji mi idemo, to je mislim, to je sad vrh, to je tako nešto napraviti ko što on radi na svojim koncertima, za to treba financijska podloga, ali u našim mogućnostima mi to možemo jako dobro odraditi. I sada čekaju finale. I sada finale će biti... u 5. mjesecu će biti finale. Još nije sve definirano zbog prostora jer uzimamo sada veću dvoranu, a mislimo ili u Stuttgartu ili u Minhenu raditi. Pa to je sada još u organiziranju. I čisto evo da informiramo gledatelje, možete informacije, najnovije vijesti sa partija gledati na portalu vidimose.net. A to je isto također portal koji evo naš Robert vodi, da bi zapravo opet ljude koji ne žive u Hrvatskoj informirao o stanju u Hrvatskoj, o eventima, o zbivanju. Točno. Evo, taj portal je, ajmo reći, neka vrsta Facebooka, zabavni portal, možete se konektirati putem Facebooka, imate isto kao na Facebooku svoj profil, slike možete uploadat, postoji broadcast. Samo što smo mi tu dodali u taj portal Flash News. Znači, s jedne strane Flash News na način da informiramo ljude jednostavno o događajima iz Hrvatske. Šta se dešava, kakva je situacija, di se može izaći. Jednostavno informacije da ostane neka povezanost između dijaspore i Hrvatske, zato što u zadnje vrijeme se to, ajmo reći, jako su se odmaknuli jedan od drugoga. Uz te Flash News informacije, onda naravno i informacije o partijima u Hrvatskoj. Razlog je taj, ja sam 2005. organizirao putovanje iz Njemačke u Hrvatsku na Zrče, gdje sam bio paralelno bukiran kao DJ. I onda sam to svoje bukiranje kao DJ promovirao u Njemačkoj.